Poslanik alejhi selam kako je bio lijep, fin, još kad ga vrtačem ogrnula ta žena, donijela mu taj vrtač, svi želi da alejhi selamu nešto, onaj dadnu neku hediju, pa kad neko napravi jelo lijepo, žao im da oni pojedu sve da malo i poslanik alejhi selam ne proba i ne okusi. Tako je ova žena plela mjesecima i tkala neki taj veliki lijepi ogrtač od nekog plemenitog lijepog materijala. I kad je fino to uradila, jer su medinske noći bile hladne u to vrijeme, ona je donijela poslaniku alejhi selam i dala mu da se on zagrne, da se ogrne. Poslanik se alejhi selam ogrnuo i bio je prelijep u tom ogrtaču. Jedan ashab gledajući to, dopadne mu se taj ogrtač i kaže: ja Rasulallah, a što ti je lijep ovaj ogrtač? A poslanik alejhi selam kaže: sviđa ti se? Kaže: sviđa. Poslanik alejhi selam skine ogrtač i njega ogrne. Evo ti, ovo ti je hedija od mene. Zamislite nas, dobijemo hediju, najdragocjenije odijelo što imamo u rodnim kućama. Ili kupimo sebi odijelo pred Bajram. I tamo se Tivano Skotsko sredio, dotjero, nacifro, pripremaš za Bajram, vidiš kako te odgovara, tačno pantole, ono najde ti neki komšija siroma i kaže: a mašala, što to lijepo dijelo pristaje. Bil ti rekao: sviđa ti se, evo tebe. Nisam još čuo tako da neko napravi. A vidite, poslanik alejhi selam bi drugom dao. Zatim, nakon bitke na Hajberu, poslanik alejhi selam je zadobio jedno stado ovaca koje je, kaže, bilo između dva brda. Jedno je stalo između dva brda. I jedan beduin koji je tek prešao na islam iz nekog plemena, njegov plemen još nije, nekoliko ljudi iz tog plemena tek prihvatilo islam. I dolazi on, tek je dakle primio islam. Dolazi i vidi to stado i zadivi se, nikad u životu nije vidio toliko stada ovaca. Zadivio se i kaže poslaniku: kaže, ja Rasulallah, kako je divno ovo stado. A poslanik alejhi selam kaže: sviđa ti se? Kaže: sviđa. Uzmi i goni svo stado u svoje pleme. I ovaj potjera stado, čitavo stado ovaca, vodi u svoje pleme. I dogoni ih tamo. I čim je ušao u svoje pleme, ljudi se okupili, vide veliko stado ovaca, dolazi, a on ima odatle viče: ja kao mi eslimu. O narode moj, primite islam, jer još nisu bili u islamu mnogi od njih. Primite islam, kaže se: vallahi, inne Muhammeden la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqr. Tako mi Allaha, Muhammed toliko dijeli da se ne boji siromaštva. A i sam nije imao biti na onom Hendeku, sjećate se, onaj kad su kopali kanale, svi su stavili po jedan kamen, 15 dana, malo ko je šta jeo, ponešto uzme samo. 15 dana kopaju kanale pred bitku. I po jedan kamen od gladi stavljaju oni koji kopaju kanale, nemaju šta da jedu. Poslanik alejhi selam 2 kamena, toliko da je glad opevala. Džabir ibn Abdullah, jedan poznati ashab, naiđe i onaj ode kući i pita žene: ima li šta za jest govana? Ali selam 2 kamena od gladi nosi, nema šta da jede, nemaju drugi ashabi. Ona kaže: ima samo jedna kokoš i malo riže, samo to imam u kući. Kaže: odlično, sad ću ja pozvati alejhi selama da dođe samo da jede. I otrči alejhi selam i kaže: ja Rasulullah, kod moje hanume ima jedna kokoš, manja kokoš i malo riže. Hajde, kaže, dođi ti i jedan od 2 ashaba pa da jedete kod mene. Kaže alejhi selam: dobro, idi ti kući malo napravi somuna, eto mi dolazimo. I on je mislio doći sa alejhi selamom 1 ili 2 čovjeka. Međutim, što god je bilo tu na kopovanju 100-200 ashaba, alejhi selam je poveo za samo, kaže: tako idemo. Džabir nas nudi i časti sa ručkom. I svi krenu gore. Kad se pojavili gore, Džabir izašao, kad ono čitava je njih grupa, ogroman džemat, onaj vjernika sa alejhi selamom ashaba, on uleti odmah ženi u kuću. Kaže: ženo, spašavaš. Žena misli: požar, šta je bilo? Šta je bilo, kaže. Ono kaže: alejhi selam ne ide sam, vodi sve ashabe. Šta ćemo sad? A kaže: jesi li ti poslaniku alejhi selam rekao da mi imamo samo jednu kokoš, malo riže? Kaže: jesam ga. Kaže: pusti to, onda alejhi selam najbolje zna što to čini. I onda alejhi selam kaže Džabiru: ti stani na vrata i upuštaj mi po 10 ashaba. Ja ću im otkidati hljeb i nek jedu ovdje ovu rižu i meso. Oni su ušli 10 ashaba, veli Džabir: ja drhtim ovamo, ne može da trojicu biti, a njih 10 ušli. Sad će to sve smaknuti, oni košice neće ostati, kao li šta mete za njih koji su ušli. Kad oni izlaze 10 njih, čačkaju zube, svi fino, najeli se dobro. Kaže alejhi selam: upusti sljedeću 10. Sljedeća 10 uđu, pa jedu i oni čačkaju zube i izlaze. Kaže: upusti sljedeću 10, sve do zadnjega, ostane samo Džabir i poslanik alejhi selam. Kaže: Džabire, uđi i ti, a Džabir ulazi, šta će ulaz, šta će od njih ostati tolike grupe, od one male kokoške i riže.
kad je ušao tamo, još ima mesa, još ima riže. I oni ali su jeli dok su mogli. Najeli se dobro. I kaže, iza nije još ostalo. I kaže komentator ovoga hadisa koji se nalazi u brojnim hadiskim zbirkama, kaže, to je Allah htio da pokaže ljudima kako ne treba biti škrt. Kada daješ, kada si plemenit, Allah ti nadoknadi. I neće to otići lako. Ili samo još jedan primjer pa ćemo završiti. Jedan od ashaba dolazi poslaniku ali islam iz nekog plemena, jer tad su ljudi dolazi da vidi ali islam, da sa njim makar sjednu malo koju minutu i oni su žele da dođu, koga nije vidio. I čovjek je došao iz dalekog plemena, gladan, žedan, umoran, niti ima gdje spavati i kaže ali islam, ja Rasulullah, ja sam došao iz tog plemena, nemam konaka, nemam hrani, gladan. Kaže poslanik ali islam, ne kaže idi daj muji, suli, daj rami, jok, hodi sa mnom. Prvo ga vodi svoju kući. I dolazi Iša, ima li šta da poje? Kaže Iša, ja Rasulullah nema od Boga ništa, samo vode imam u kući. Safija, imaš li ti? Kaže Safija, samo imam vode u kući. Pa onda drugoj ode, pa trećoj, sve žene odiđe, nijedna ništa nema osim vode. Pogledaj naše stanove, koliko ljeba, koliko pekmeza, koliko marmalade, koliko mesa, pogledaj frižidere, koliko spuni, a oni ništa nije bilo za poješ. To u toku dana ostane, odmah razbijele predeće da im ništa ne ostaje zašta. Dakle, toliko željeli da drugi se najede da ne budu samo oni siti. Onda ali se vam izađe brže bolje u džamiju dok nisu ashabi razišli, jer je to nakon jakije namaza. I kaže ashabi, ima li neko da je primio ovog čovjeka? Ja nemam ništa u kući, samo vodu. Ja ga mogu na konak primiti, ali nemam hrane da ga ugostim. Ovo je jedna ashab odmah prileti, nema konji da se nečkaju. Aj ti, pa ne znam, ne mogu ja, pa u mene, ne znam. Odmah on leti, daj. A ne znam ima li šta je njom kod kuće. On njega zgrabi jer hoće sela i povedu ga kući. Taj jedan ashab ga povede. Dođe kući, njega smjesti tamo u drugu prostoriju, dođe ženi, kaže žena, imamo šta pojeti, gosta mi stigao. Kaže žena, Boga mi nemamo ništa, samo dječje malo hrane, oni još nisu večerali, od djece pripremili do večeri. Samo malo hrane za djecu. Kaže, odlično, to je super. Nego djecu ti nagovori da on ne jedu, da kad gost uđe u sobu, ti skroz smanji onu lampu da se jedva vidi i kad počnu jesti djece, reci da oni samo stavljaju ruke u tanjira, da ništa ne diraju od hrane. Da on može da se najedi, jer ako budu oni jeli, obraćaju mu, već nije otac ništa. I kaže, a onda ti ugasi lampu kao da nestalo one gasa i na taj način on misli da je gasa nestalo, on će jesti, on će normalno se najedi, djeca neće jesti, tako ćemo riješiti problem. Kaže žena u redu, tako je uradila. Kad ujutru čovjek je to naravno pojeo, djeca su ostala bez večeri, ali će sutra oni dobiti večeru. I taj čovjek, domaćin, dolazi ujutru na sabah sa ovim gostom, dolazi na sabah u Al-Islamu u džamiju. Pazite, poslanik Al-Islam ništa o tom nije znao, ali je bio zato obaviješten strane Meleka i objavom. Allah ga obavijestio, dolazi taj čovjek i njega Al-Islam poziva, taj domaćin, poziva ga sebi i kaže, a taj hadis nas ima Muslim, hadis vjerodostojan, dakle, pouznan. Kaže, poziva njega i kaže, kad ađibellahu min sanikuma bidajtikuma el-lejlete. Kaže, Allah se zadivio, kaže, kako ste postupili sa vašim gostom sinoć. Allah se zadivio, zamisli, kad ti nešto uradiš lijepo, Allah se zadivi. Zamisli, kad ti zadiviš čovjeka, a kad zadiviš Allaha sa svojim postupkom, koji tek onda dobijaš fadilet, vrijednost i sevap. Zato, braćo moja draga, Ramazan nas uči da razmišljamo o svom postojanju. Ramazan nas uči da budemo u ibadetu Allahu. I Ramazan nas uči da budemo nesebični. I samo da kažem, još na